ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ଗେଲି ଭଉଣୀଟା ନା। ବାହାଘର ପାଇଁ ଭାଇ ଯୌତୁକ ଦବ। ତାର ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ଆଉ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯିବ? ହଁ, ଶ୍ରାବଣୀ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ହବ। ହବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହଁ, ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଏଠି ଚତୁର୍ଥୀ ହବ, ମାନେ ଚଉଠି। কমেডি করে, ক্যারেক্টার भी করে। মোর কিছু ভুল নেই, মতে ক্ষমা করে দিও, মতে ছাড়ি দিও। মোর কিছু করতুনি, মোর কিছু করতুনি, মোর কিছু করতুনি। ଆଉ ମୋ ଭିଲିଆନ ରୋଲଟା ଜବରଦସ୍ତ। ଆଦଲୋ ଆଣିକି ଖେଞ୍ଚେରି ପକା ତା ଗୋଳାର ମୁଣ୍ଡା ଖାଇଯା।